Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai kan buk thau chawa voin hi kumsang ni som ni pathum November ni riat ani tun trum chu Middle East lam kan hoi vele thunganga Israel Palestinian Hamas hote in dona kal zela Israel sipai lama nunna chan anom belmek zela Gaza ground offensive anai tran tiratang khan Israel sipai nunna chan hi somthum le pakhat antling ta ani The Times of Israel chuan voin chomma darko vela report anpek dan chuan Israeli Defense Force nuaya Sergeant Officer First Class Yakov Ojeri kumsam nile pariat mit chu Hamas hotanen ground na anin beina nunna achan leta ama hi Israeli Defense Force nuaya 401 Armor Brigade ta Sergeant First Class ania Nodan Gaza Strip chunga Hamas terrorist hotanena in beina lian tham tak om lain Hamas firfiak polte kuta hian nunna achanta Israelin October nisaria in suat na rap thak tak mai anram chunga Hamas hotelaka anto na chanlet na turatana ground invasion kalpui tran ani tranga Israel sipai nunna chan somthum le pakhat na anita ani The Times of Israel hian an report jeldan chuan IDF ta hian he thu chua an siam rol hian Nodan Gaza Strip lampanga in beina lian tham tak akal hun hi nizan kha ania Sergeant Officer Ozari tha ani baka hian Hamas firfiak polta chuan Golani Brigade 13 Battalion le 401 Brigade te 601 Battalion tele Paratrooper 890 Battalion ten hantur boka heng Battalion frang pathumatang hian Israel sipai pathumin Hamas firfiak ho kutuarin liam na tak antuara an liam hi Assyrias leni tin an report bok heti lai hian Hamas hoten Israel am hoin rocket andon kapa hewang hian Gaza Strip border nai vayom kibbutz chevel le kisufim velate siren chu activate ania rocket siren hi ari roi ranga hetiang hian Palestine Hamas firfiak polta hian Israel ram chunga civil mi ta chen na aniemo military mun ma po engma thlir ranna nei lovin Israel mi puite poi khoi tumin rocket hi anron kablu deu ranga Israel air defense system Iron Dome tele an air defense system dangten thei topin aven na hi anthok deu rang ani Gaza hian Palestine mi chawni lo ramdang mi engemaza tanuma hengmi te hi atamber chu Gaza Palestine honena nupui pasala in nei polte ani hlom ani The Associated Press chuan Philippines khopui Manila trangin thuchua siam ania Gaza Strip atang hian Rafah crossing atranga Egypt ram lutin Egypt ram kaltang hian Philippines rama lutir hantuma hemitan hian Filipino diplomat tele Qatar hruaitu tenen amma khan in biak na hanlo nei towa Philippines President Ferdinand Marcos Jr. chuan in biak na lotling taka kalpui ani nuwa Egypt border hi hon anita Philippines mi somlita chu Egyptian capital Cairo an lutoa ti chuan Cairo tang hian Philippines khopui Manila lam handon pandon ani atia President Ferdinand Marcos Jr. hian asoi jaldan chuan heng kan khole tuite hi him taka kanraman lo thlen nuwa Gaza hian kirlea anupui pasalte an mangai tene na in mule tura Gaza ho antumle donani poin hei hi remti sak ani donani ati hemi chungchanga hian The Times of Israel chuan Gaza hian Filipinos mi zasum thumle palivel anoma hengmi te hi Palestinian tene na in nei polte ania Palestine ho thilti dan chu an trompui thina mase Israel chuan ramdang mi ania wangin anlaka hian zangaina sang tak lantirin Philippines rama an kirle thaina tur hian Gaza chimlampang rambung thena him taka an chho thaina turin konga hon saka ven himna po khau takin Israel chuan akal puyani antibok heti lai hian voin chanu darsom panhile achan vevela khan The Times of Israel in report anpek danin nizan lama khan Israel in do thona ta chu engemozat tho chuatir hania
Israeli Air Force te hi mundanga boina lama andril ru lak pen thei anilawa an target tur hi an panding hal wangwanga Israel sipai ground lama che military tele sinbet unit ta chuan musin Abu Jina chu Hamas ho hroi tu zinga po ral thum lam cher tu zinga an leader poimo tak pakhat ani tin an chin chia awm na mun le ral thuam an siam chona mun hi chin chia ani nuwa Israel fighter jet roll ta chuan an panding halta helai mun hi nasa takin ti chiat ania Hamas ho ten ral thuam an siam chona mun weapon production mun hi nasa taka vati chiat ania Israeli Air Force ta chuan helai muna hian ral thuam satlia an siam lawa rocket chikrang krang Israel beina tan le Israel ram chunga mipuita poi khoina turatana handon man thinte siam chuanan an man ba ka hian strategic weapon anti mai ral thuam lom tak tak siam nan an mang bokani anti ti chuan helai mun hi Israeli Air Force ta chuan Nizam Khan an vanoi dar tavek ani helai muna ral thuam an siam chuana mun hi building pakhat chau nilowin building tam tak ania Israel Air Force ta hian amal te tein an vathul chuakta video a kan muang hian video footage anti chuak ngala Hamas ho ral thuam siam chuana mun building krang an vatar kathi pakhat ma la an nei lawa helai mun bika ral thuam an siam chuana mun ta hi an vanoi dar tavek ani Israel Air Force ta an vachet hun hi nizan kantina tukin jing khovar malam pangkha ania tichuan jing khovar nuwa ground force ta an lu zui velea tank le armor vehicle ta JCB tenen an thoklu drup maya building chia kara hian ral thuam an siam chua engemazat ta chu ti chiat tel ani ti an va fin fia bok ti chuan Hamas ho ten industries and weaponry division a an head tia an ko thin musin Abu Jina chu he air strike a hian an that ngai ani ti an va fin fia ta bok ani Israeli ground troops a hian cover ma Air Force ten an va noina huna hian lu chilin building chimtole ache vela ral thuam an da thatna huna an ral thuam siam to sate Air Force ten an vati chet kim lo chu bom mangin ground troops lampang hian an vati chanon levek ani tukin cover nuwa Israel sipai ground avalut te hi an vachanep lem lo lea jan lama Air Force te chetna ai ma khan cover nuwa ground troops ten an ral thuam da that an vati chet hi ari abeng changin apui tham hleni antibok helai muna hian ground na IDF fighter ho te an vachet na hian heng Hamas firfiak pol te hian pok thai thil le rocket siam chuana tana mi special tak Abu Jina ho hian anti tank missile siam chuak turin hanloin buat sai meka masa chung jong chu ti chet vek ani baka rom man na siam tu le planar ber hi tha ani bokani tin voin chun dar som panile minute sari khan an pongzar ani an froi tu pale an ral thuam siam chuate an thil plan jong hi ti chet vek ani baka hian Hamas firfiak pol jingami mitam tak chu tha ani tel bok ani heti lai hian the Times of Israel chuan October ni saria Southern Israel Hamas hoten poi handon khoyawanga Israel civilian tam takin nunna hanchana khan nunna chanta te kha tutenge hanni ti hi fin fiavek anlanilawa mi zariat samli le pathum nunna chanta fin fialo ta chu voin hian puanzar annia fin fia ani thule ani na diktak te puanzar ania hengba ka hian sura kem lampanga body beka mithirwang hi ja somnga vel halaoma heng te hi tutengen ni ti hi fin fia alanilo ani tichon khaminia Israel mi tam tak nunna chanta Hamas massacre wanga tortu mi sangkhat vel chu anni na hi hriat fia ani toa heng identify to zinga hian mi zali vel chu Israeli security force jingami anni ti fin fia ani bok Israel media channel 12 chuan report anpek danin tuna anni na diktak la confirm thailo le Hamas ho ten ankit na phauzinga hian foreigner sompanga vel omin hriat ania hengmi te hi Thailand lampang mi Thai company pakhata na thok tu te ania hengmi te hi Hamas ho ten anman jinga le nunna chan jinga hian hantel veve rin ani bok ani heti lai hian Israel hian van boro katranga bei pui an thlak na le
ground na offensive an kalpui mek chu top san ani lo wangin Gaza City chu ahim talo hlea Palestine mi puite hian hlema sela an firfiak pol Hamas ho te hi in thiar film san lo thailoin anom tani in alanga UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in Voina Thuchua an siam dan chuan Gaza marlampang Northern Gaza combat zone mun sang atangte Gaza City tangte hian mitam tak chu hroi chome kan nia report atanga halan dan chuan nimin tholenia khan Palestine civilian mi sangkhat zanga vel chu mun him lampan pui ania nimin pia thotan nia khan mi sanga vel hroi chua anlo ni to boka ti chuan sandaya khan mi sang ni vel hroi chua anlo ni to bok ani UN agency te hian report anpek chunjom dan chuan heng mi pui chuak te po hi mi pa raldo thayang chi chu tuma chuak anlo om lawa kum upa te pian phung le ril rulam panga rol ban lo na nei te le no pangba ka annu te anitlang puyani antibok hetiang hian Palestinian mi pui jinga mun him lampan chuak hi homma sela chuak vedu lo mitam tak anloma The Times of Israelin report anpek dan chuan voin thleng hian Palestinian mi combat zone hian mi noi khat chuang zat anloma heng mun zongjong te hi hun reilo te a hian battlefield ta achang vek dona abik takin mi pui te an chua du lo na mun le an tam na mun ta chu Gaza City ate Gaza City ponlam urban area chunga refugee camp mun than khata te ani tin an reporta mase heng mun te hi Israelin a target te ania Hamas hote noidarna turatana mun poimo berle lein nuaya an lei verate anom khom na mun ania chuwang chuan Israel hian a beilo thai don lawa Gaza mi puita tan hian chona tur kong a hon saka nitin darkar le chung kong hon ania Israel tengrol ten Gaza City hi ralhataka an hual vek to wangin heng mun rang mi pui mun him lampan du ta chuan flek war kengin he mun hi anron chua sana chungmi ta chu Israel sipai te hian him takin an lo kaltlang tirani antibok civil mi pale raldo theitele meichia tam tak chhuatir velo ania haiwang hian Israel chuan Hamas ho te hian Gaza hian human silatan heng civilian te hi tunthleng hian an lamang renga Gaza northern part lampanga phei chuan Hamas firfiak polte inkulna hmuna hian tam tak chu an hroilut toa Israel chuan beipui thak na hi heiwang hian atop san don lawa civilian poisoi lo ten nunna an chan na tura hian Hamas sawin mo an phur donani antibok India Today chuan voin lama update anai dan chuan Israeli military te hian Gaza mun poimo laiber Gaza City chu chep takin an hual toa Gaza City hi Palestine Hamas firfiak hote tan hian anlung phuang tluk ania Gaza City hian Gaza tu Palestinian terror outfit ho hi mitam tak anomani tin Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan asoya masetuna chuan Hamas hote tan hian hun tiam chu aralta kan sipai ta chuan Gaza City Hamas firfiak pol ho zongjong te noibo tur hian kiltina tangin hanlu chiltran tamekani atia Prime Minister Benjamin Netanyahu point Israel Hamas indona hian athakhat na chu kanzo felta Hamas hote tan hian hun thra tam tak kan siama Palestine mi puitan po hun thra tam tak kan siama masetuna hian Hamas hote hian engtiklai ma anla mu ngailo great force te Hamas ho noibo tur hian kantirlu donani atia Israel sipai te tuna kanthon lumek te hian ground na Hamas ho te lakatrangin pressure na tak antong meka Hamas firfiak pol lakatrang hian ni tinle darkar tinin pressure hi anatul tula chuwang chuan ground troops jinga hian Israel sipai ropui takte thonlu ani donani ati The Jerusalem Post chuan voin khan update anai danin Israel ma hian nunnachan anpun dalvezela Israel khole tui nunnachan te hi sipai ground operation annai na nunnachan ta te anitlang puya heiwang hian Israel sarkar thinrem na hi azwal zela ramthrang le UN no tranga ngen na omjongjong po Israel chuan engma ngai thadu lowin anhol taveka
Gaza achungril tak lu chua Hamas hote nuai bona tur mission poimo tak chu chunzom anita zelani anti masang kumtam tak kalto 6th century vela Judami puiten pathian biakna tana an mantrin synagogue chu kumtam tak chung Palestine hotele ramdang mi michikrang krangten an thunai na hnuaya an lo da to thina Israel sipai ta chuan helai mun hi an lak ta ka wangin Israeli Defense Force hnuaya sipai soldier chikrang krang ta chuan an himna dilin helai muna hian avoi khatna tan synagogue hi an tloa heta hian pathian nena ven himna dilin an tong try ani tin voin chanudar khatvela khan an report ani The Jerusalem Post hian report an pek chunjom zeldan chuan mun tam taka mit tuitlak na te bompok ring tak tak te mangin Hamas sauta hian Israeli ground troops statue nasatakin han beya IDF unit zaliten Gaza City lu chiltuma han bei meklain Hamas sauta hian ambush tumin han lo beya Israel leilam sipaiten hetianga ambush an machondon takawang hian IDF naval troops tachuan Gaza City hi tuipuya trangin han kapta Israel in dawlonga tranga bom han ka chhuale rocket tam tak ta hian Hamas sauta chu nasatakin athong dara Gaza City an lu chilna hian Israel chu an fim khur leya van borok lama trangin aircraft hoten support an lo peya drone mangin support pek an boka tank le artillery chikrang te ground na an lut boka tuipui lama trangin Israel in dawlong ta chuan uluk takin an veng bok ani IDF Navy ta hian Gaza vaukam hi an ron hnai hle towa Navy unit tam tak ta chu ground na lu tir ani towa tichuan ground om zong te ron veng him chunjom tur hian Israel in dawlong ta hian akhatokin rocket le bom te Hamas firfiak polten ground troops te kong han lo dal na hmuna hian ten faina turin an kap chhuak deuh rang bok ani hetiang ani mek lai hian khovel ramhrang ten Israel chedan hi nasatakin andam chomeka mase voin khan US National Security Advisor John Kirby chuan White House press briefing anaya Hamas souten Israel dodal zonga genocidal intention an kalpuya wangin hethil hi atheng chomeka mipuita suarna rap thak tak Israel ram chunga atheng ti kha khovel hian tuna chuan athai ngila Palestine civilian te thina chungchang le athizat te hi kan mitha acham rang joka mase poikhoi masatu jok le mipuita suat na rap thak tak mai genocide thentir masajok tu chu Palestine Hamas firfiak pol ta hi ania Israel tan hian kha poikhoi na kha chanlet lo thei anilowa tun thleng hian Israel khole tuile ramdang khole tuite po Hamas sauta hian thlir sang lowin an la hreng bet meka heiwang hian Israel tan hian chanlet na hi nataka pek lo thei anilowa Palestine Hamas sauta hian October nisaria anman an mi hrian ta hi chua an la tum lowa mi pali han chua bak kha tun thleng hian chua an la nei lowa an din mun hi hriat theina turin video footage po engma pek chua an nei lo boka chu wang chuan Israelin tuna chanlet na apek meka hian Israel hian anram veng him tur hian dikna chanvo hanaya Hamas sauta hian Gaza trangin nasataka anron bewangin Gaza operation Israelin akalpui meka hian US le kanthurwal pui ramthrang ta chu Israel tan hian nget takin kanding zeldonani ati heti lai hian voin khan Japan khopui Tokyo G7 meeting nei ania Israel e Palestine Hamas hote indona hian Israel an thopani ti an pungzara heti rol hian Palestine mi puite tornarap thak tak mai chu tranpuya humanitarian aid kalpui ani thoi thaina turin Israel hian kong honsak turin handu thu han soilang boka heti rol hian Palestine Hamas hoten an mitang te chua vek turin an phut bok mase hetiang ani mek lai hian US Secretary of State Antony Blinken chuan G7 meeting thu chuak apon za rolin ramthrang ten Israel nena in ka hai rot tura angen na chu Blinken hian anolani ti apong zara heti rol hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan khoirama tangpoin in ka hai na thuthlung hi pom turin nor ni maila
chung in ka hai na chu engma aum don lawani ati Palestinian Armed Group Hamas ho wing pakhat Al-Quds Brigade ta chuan voin khan thu chua an siama hei baka hian Islamic Jihad Movement chu kalpuyani tur thu an soiboka Israel khopui hrang ta chu bom turin han target donani ti an puang jara hei baka hian an lo beitok huwa Gusdan te Sderot te Mefalsim munta chu bom ani to thu an soiboka Hamas Arm Wing Gassam Brigade chuan Israeli tank tam tak ti chiat ani thu an puang jara Beit Lahia Marthang Lampanga Israel tank engamazat anti chia Gaza City Marthang Lampanga tranga Israel tank lut jingami tank pani ta chu ti chiat ani thu an puang jar boka haiba ka hian Gaza City Marlampanga tranga Israel tank ron lut thren khat te ti chiat ani thu an puang jar bok ma se Al Jazeera chuan hei hi Israel chuan engma comment na le Hamas Arm Wing ten thu chua an siam hi soizui na an la nei lawani antibok Middle East lama Israel le Palestine in dona wangin borok hi asau sang chomeka heti kara hian Russia le Ukraine in dona point zualam apan chomeka voin chanu dar ni vela khan The Guardian in live update an nei dan chuan Russia hian nuclear manga in dona anai ta hleni tin han puang jara Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev chuan Khovel hian in dona rap thak le laum tak machon mai thaidin huna kan ding ta nuclear ralthum manga in dona mo chemical ralthum le biological ralthum manga in dona rap thak tak khi thleng turin risk asang tuala US le athurol pui ramrang ta hian policy tam tak diklo taka han kalpui wangin Khovel hian heng ralthum hlom tahi machon mai thai din muna kanding ta ni ati Russian President Vladimir Putin nena in thian nai tak mai Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev hian asoi jaldan chuan US policy hlom taka wang hian global security hi derthong taka aumta international arm control point engma omzia anei to lawani ati Reuters News Agency report anpek dan chuan Moscow hian hetiang hi an ngai dan ani to wangin an thurol pui China nen voin hian Moscow khopuya in biak na anaya Russian Defense Ministry kai khroina hnuaya hein biak na hi kalpuya ni tin an report bok heti lai hian Ukrainian region Luhansk region chunga chiatna rap thak tak mai athenga Russia na thop politician pakhat chu karbom mangin tha ania he bompuak khian Russia na thop politician Mikhail Filiponen ko chuan na kar chu na satakin ati chia he kara hian ama chawin achuang lova anupui po achuan telve wangin ama hian nunna achan baka anupui hian hliamna tak atur bokani tin The Guardian chuan an report ani ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kanbot sai thaite nilepot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan loinen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudon nia